Evo nas, druga godina na Akademiji dvoboja. Nekako sam prošao sve završne ispite i sad se opet odmaram u spavaonici crvenog slifera. Pa, s obožavateljima valjda. Ali pustimo ih ipak da sami pogledaju. Da, dobro ste čuli. Crowler je izabran za dekana Akademije, a ovaj mali, čelavi lik mu je nova desna ruka. Zamjenik dekana Bonaparte. Njih dvojica... imaš pravo, oprosti. Mali, ne znam ko si ti, ali može dvoboj. Opa, krivo sam rekao. Htio sam reći, pripremi se! Pa, kako se zoveš, Brucošu? Okej, a počnimo s igrom. Okej, jesi spreman, Brucošu? Onda da vidim što imaš, Brucošu. Odžama? Jesi siguran? Rekao sam ti da nismo slični. Ovo je jedan od najglupljih poteza koje sam ikad vidio. Ja nikad ne bi počeo sa tako glupom kartom. Ma, molim te, ko se još bori sa odbačenim kartama? Odlično, krenimo. Izgleda da počinje nastava. Pa upoznaj svog učitelja. Elemental Hero Sparkman! Okej, Brucošu, mislim da je vrijeme za tvoju prvu lekciju na Akademiji. Neke stvari se moraju naučiti na teži način, jel da? Ali vjeruj mi, ja te mogu naučiti puno više od nekog glupog predavanja. Hvala na komplimentu, ali nije baš teško biti dobar kad igraš karte poput Odžame. Što je sad? Ne prekidaš me uopće. Čekaj malo, ko se javlja na mobitel usred dvoboja? To je strašno! Okej, smiri se, on je Brucoš. I ti si bio lud kao on prošle godine, Jaden. Znaš, mislio sam da tu uopće nema signala. Sad dosta. Mobitel isključi i u igru se uključi. Pa, nadam se da ćeš sad odigrati neku dobru kartu, ha? Čekaj, dakle dobijaš još jednu šansu. Haha, to sam i mislio. Dobro da slušaš savjete, Brucošu. Biti učitelj je težak posao. Onda reci, jesi li još nešto naučio od naprednog studenta kao što sam ja? Dakle, odigrao si neku veliku zgradu u oblacima, a? Točno to bi ja napravio. Drago mi je da pomažem. Dobro, sigurno se šališ. Cijelo ljeto sam čekao na ovakav dvoboj. A najbolje je što sam ja na potezu. I zato prizivam Elemental Hero Clemena u obranu. I dalje aktiviram svoju Metamorphosis spell kartu. Onda žrtvujem Clemena da bi prizvao Elemental Hero Clay Guardiana. Patrol Penalty! Sa zadovoljstvom. Vidiš, upravo si izgubio 600 životnih bodova. 200 za svaku tvoju kartu. I sad ću baciti preokrenutu kartu i mislim da ću završiti potez. A sad da ti objasnim. Tvoj prvi problem je što si uspio potrošiti sve karte koje si imao u ruci. Dokaz B. Tvoj Archlord ima isti broj bodova kao i moj Clay Guardian. Dakle, tvoje šanse za pobjedu su oko 95%. Samo te testiram. Nema to veze sa srećom. Treba samo slušati. Kao ja. Ja uvijek slušam što meni karte govore. Da, probaj s mobitelom. Pošalji im SMS poruku. Kad ne znaš, možda odgovore. Sjeti se, Brucošu, slušaj svoje karte. Loša karta, a? Trebaš poraditi malo na svojoj pokerskoj faci. I onda kažeš da sam ja lud. Sigurno se šališ. Halo? Ovo je Akademija dvoboja, čovječe. Imamo testove svaki dan. Ali nisu nikad tako zanimljivi. Molim? Opa, nije loše. Mislim da će tvoj Archlord ipak malo pričekati, jer ja igram Put of Summoning Kuribo, koja, ako ne znaš, priziva Kuriboa. Hvala što si to preuzeo, stari. A sada, kako je to bila priča o nekakvoj sudbini? Legenda? Jao, ma ne. Možda heroj ili čak hrvatski idol. Ja, super zvijezda. Tko bi rekao? Pa valjda ja. Okej, sad je legenda na potezu. Čekaj malo. Guba, igram Elemental Hero Bubblemana. Ako nemam karata na stolu, kao što vidiš nemam, onda izvlačim 2 nove karte. Preokrenut ću jednu kartu i odigrati ovo. The Warrior Returning Alive, koja kaže da se jedan od mojih boraca vraća u igru. Živ, kužiš. A sada igram Polymerization. Što kažeš na to, ha? Legenda ti je pojela jezik, a? Na ovo ćeš valjda reagirati. Spajam Bubblemana, Aviana i Sparkmana kako bi napravio Elemental Hero Tempesta. Spreman? Napad! Napadni ga Glider Strikeom. Što je sad? To te nisu učili u ljetnoj školi. Siguran sam da znaš. Ako sada preselim jednu od svojih karata sa polja na groblje, ne možeš mi više uništiti Tempesta. A sada za bis, pazi ovo. Diffusion. Ta karta pretvara mog Tempesta nazad u Sparkmana, Aviana i Bubblemana. Bubbleman, ti si prvi. Avian,
Will Cascade, a sad Sparkman. Dovrši ga sa Static Shockwaveom. I to je pobjeda. Hej, nadam se da ti nije previše ovaj moj trostruki trik. Da, imao si dobrih poteza. Nije bilo loše, za brucoša. Samo ti vježbaj i dalje. Možda i ti jednog dana postaneš legenda. Znaš, kao ja. Ali za to treba puno vremena. Prvo, ne smiješ biti toliko nadut. Mislim, ja sam odličan, ali ja ne hvalim sam sebe. Vidimo se kasnije, up. I dečki. I dečki. Što mislite o mom prvom dvoboju? Bilo je prilično dobro, ha? Onda, da čujem. Svatko tko misli da si ti legenda nije baš najpametniji na svijetu. Nisam primijetio. Nego, siguran sam da ćemo se još koji put sresti. Okej, dakle ima čudno ime. Izgleda da je profesionalac pokupio neke stvari od studenta. Molim? Čekaj malo. Upravo sam se borio protiv deka sastavljenog od otpadaka. Pa da, upravo si. I sada jedva čekam ponovni dvoboj. He Aster, ova igra još nije gotova.